Irama maut sa apang tusing yanak ni makente gamasin ngale putan lakarnya kolahan ngarepan hidup ni lungan takkan rera merasayan nanging sayang disubane pianak ni pada keluarga lebihan perhatian takkan pianakku renan rerama ni sakit-sakitan sing pati daunan nguda sing dinune mah urip raga larumuan nguda disubani mati mara pengalingin nguda sing dinune mah urip raganya yangan muda disubani mati mara masasalan pipes ni bakalin pas nganyudan kalgana masih singidang melanjang dadaran janjane sodan to masih singidang kengajangan nanging sayang disubane pianak ni pada keluarga lebihan perhatian takkan pianakku renan rerama ni sakit-sakitan sing pati daunan nguda sing dinune mah urip raga larumuan nguda disubani mati mara pengalingin nguda sing dinune mah urip raganya yangan nguda disubani mati mara masasalan pipes ni bakalin pas nganyudan kalgana masih singidang melanjang dadaran janjane sodan to masih singidang kengajangan